Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza mwebwe mukurikirana ndetse mugatega amatwi amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubasuhuze rero nanone aho muherereye hose mudutega amatwi, yaba abari ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda turabasuhuje kandi tubahaye ikaze, abari mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Uburundi ndetse n'ahandi hose hatandukanye haherereye abasha kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda dukoresha tubagezaho amakuru. Turi ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa Nzero umwaka w'ibihumbi 2026. Nshuti bavandimwe, turabana namwe inyamuneka by'umwihariko mu makuru ya politiki, umutekano na diplomasi mu gihugu cy'u Burundi, dukubitira mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse n'ahandi hose ku isi muri rusange, by'umwihariko kuri breaking news ziba zigezweho i Burundi. Rero murabizi neza yuko ariho tuba tugomba kugenda turareba ngo bihagaze bite, nyuma yuko ku munsi w'ejo twari twabagezeho inama ya biro politike yari yateranye, by'umwihariko ya CNDD-FDD, ndetse nk'uko bigaragara biravuga yuko ikoraniro kaminuza ryateranye ndetse rikanzura ugomba kuba yakiyamamaza cyangwa se yayobora iki gihugu cy'u Burundi atanze kandidatire yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tubabwira ngo ese Reverien Ndikuriyo wamaze kwiyumva yuko mu by'ukuri afite popularite ndetse afite n'igikundiro mu baturage b'abarundi, ariko Perezida Neva nawe akaba agifite icyizere cyo kongera guhabwa ikiringo cya gatatu cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Aba bagabo ubusanzwe ari nkoramutima ndetse basangiye akabisi n'agahiye muri ishyaka rya CNDD-FDD, ibyabo biraza kugenda bite. Biravuga yuko rero Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda agumura benshi mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bari muri CNDD-FDD, by'umwihariko akaba aribo bamaze kugenda bahereza umiho cyangwa se bamaze kugenda bereka yuko agomba kuzahagararira iri shyaka rya CNDD-FDD. Icyo tudashidikanyaho nuko CNDD-FDD mu gihe izaba igitanga umukandida no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nta wundi mu perezida, nta wundi muyobozi uzapfa kugenda aturuka muri indi shyaka. By'umwihariko hari abavuga yuko uwo bita Agathon Rwasa muri Iprona ariwe nanone ufite ubushobozi bwo kuba yahangana n'aba badede, ariko abadede bo nyamuneka biragaragara yuko abaturage benshi b'abarundi aribo bamaze kugenda bumva. Ubwo rero igisigaye kandi ari ihuruzo rikomeye cyane kuri aba banywanyi b'abarundi ni ukwibaza uti hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse na Perezida Neva biraza kugenda bite. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire ngo bihagaze bite. Hari amakuru avuga yuko nubwo bwose perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ateganyije yuko umwaka wa 2027 uzagera akaba ari bwo yasoza manda ye y'imyaka 6 ayobora iki gihugu cy'u Burundi, biravuga yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Biravuga yuko abasirikare bamaze kugenda bagumuka ukurikije umwuka mubi uhari, ndetse no ko amakuru tugenda twakira agaragaza yuko mu biro bya perezida wa Repubulika ibintu bitifashe neza, harimo kugumuka gukomeye cyane. Benshi baravuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi icyo gihe yihaye cya 2027 ashobora kuzakigeza atakiri perezida w'igihugu cy'u Burundi, kubera yuko umwuka ukomeje kugenda uhinduka. Turaza kugenda twumva amazina agiye atandukanye mu gisirikare cy'u Burundi nk'uko twamaze kugenda tubiyemerera. Tuza kugenda tureba bamwe mu basirikare bakomeye cyane, uwo bita Prime Niyongabo generali. Uyu nguyu rwose biravuga yuko nawe yaba ari mu mise ya nyuma mu kazi, aho bivuga yuko inama y'igitaraganya yaje kugenda iteranira muri ISCAM cyangwa se ishuri rikuru rya sous-officier ry'abaofisiye hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse biravuga yuko iyi nama yanitabiriwe n'umukuru w'igihugu Perezida Varisto Ndayishimiye usanzwe afite ipeti rya Major General, ndetse nawe wayoboye iyi nama. Biravuga yuko rero Reverien Ndikuriyo ukurikije uburyo bihagaze ndetse n'umugabo bita Prime Niyongabo, biragaragaza yuko bamaze kugenda Perezida Neva ashaka kubanza kubikiza kugira ngo akomeze gahunda ye y'urugendo rwe rwa politike. Biravuga yuko kandi uyu mugabo usanzwe n'ubundi ayoboye iki gisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo, nyuma yuko Perezida Neva abonye yuko yaba hari byinshi ari gutegura by'umwihariko bitamuhesheje agaciro cyangwa se bitamushyigikiye, barapfa kuba ingabo z'u Burundi benshi baragiye bakorera imishahara yabo itandukanye. By'umwihariko abasirikare b'abarundi bagiye muri Somalia, abandi bakajya mu butumwa bwa gisirikare mu gihugu cya Kongo, ariko izi saha benshi bakaba bakomeje kugenda batabona imishahara yabo. Abandi ibiziga by'abasirikare biguye hirya no hino aho bagiye kugarura amahoro, bakaba bategerezwa imiryango yabo ngo bongere bashyingurwe. Ikindi kandi bakaba batabona ibyo bakwiye nk'abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse na murare presidentiel babona. Ibi byose nibyo bigenda bituma bagumuka. Ndetse Reverien Ndikuriyo nako uyu mugabo Prime
Niyongabo nk'umugabo uhorana nabo mu buzima bwe bwa buri munsi, mu by'ukuri akaba ari we ugenda amenya amakuru. Ibyo yabikoza Perezida Neva akagenda mu by'ukuri atabyumva neza. Aha rero biragaragaza yuko ariho akasamutwe karimo karagenda kabera, aho bivugwa yuko umugabo bita Diomaye Ndegeya usanzwe ari umujyanama wa Prime Niyongabo, biravuga yuko ari ushobora kuza kumusimbura ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo. Uyu mugabo mu by'ukuri nanone kandi uwo bita Ildefonse Habarurema, uyu nguyu yasanzwe akurikiye cyangwa se ahagarariye ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi CNL, niwe uvugwa yuko mu by'ukuri we n'uyu mugabo Diomaye Ndegeya ufite ipeti rya Brigadier General niwe bashobora kuza guhabwa umwanya wo kuyobora intwazangabo z'iki gihugu cy'u Burundi. Murabyumva neza yuko rero umugabo bita Prime Niyongabo, umugabo bita Ndikuriyo bamaze kugenda bagumuka, ariko nanone bikavuga yuko mu gihe umugabo bita Ndikuriyo n'umugabo bita Prime Niyongabo ari abagabo babitse amabanga ya Perezida Neva, mu gihe baba bagiye muri opposition cyangwa se mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, cyangwa se abagiye kuba abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Neva gutakaza cyangwa se kubura mu by'ukuri ubufatanye n'aba bagabo, bigaragara yuko ari akaga gakomeye cyane kaba kagiye kugwirira uyu mukuru w'igihugu, ndetse bikagaragara yuko byaba bitazigera byoroha. Turaza kugenda tugaruka ku bagabo barimo Emmanuel Haringanji ufite ipeti rya Brigadier General muri iki gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko ari we usa naho ugiye gukomeza gufatanya n'uyu mugabo tubabwiye hejuru, Diomaye Ndegeya. Ibi rero mu by'ukuri bikagaragaza yuko Perezida Neva yamaze kwikuraho rwose abagabo barimo Prime Niyongabo ndetse na Ndikuriyo muri gahunda ze z'ubuyobozi, yamaze kugenda asa naho abashyira ku ruhande, nubwo bwose bakomeza kugenda bagaragaza yuko bashaka kuzarohora cyangwa se kuzafasha abarundi kwikuraho ingoyi y'ubutegetsi bubi. Andi makuru turi buza kugenda turambura, turaza kugenda tujya mu biro bya Perezida w'igihugu cy'u Burundi Ntare Rushatsi, tubabwire ngo bihagaze bite. Naho ntago ibintu byoroshye habe na gatoya muri Ntare Rushatsi, umuriro uraka mu ibanga rikomeye cyane, ni imikwabo ikomeye cyane, aho bivugwa yuko benshi mu bakozi bakora muri iyi ngoro ya Perezida hari abakomeza kugenda bagaragaza yuko bashyigikiye Perezida Neva, cyane cyane yuko benshi bari muri iri shyaka rya CNDD-FDD, ariko abandi nabo ni inshuti ndetse n'inkoramutima z'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, aho bivugwa yuko ubu Perezida Neva inshuti za Ndikuriyo aho ziva zikagera akomeza kugenda azishakisha. Izi nshuti za Reverien Ndikuriyo Perezida Neva agaragaza yuko baba bafite umugambi umwe. Murabizi neza yuko umwe mu batambukanyi ba Petero cyangwa se wahoze ari umudamu wa nyakwigendera umuhisi Perezida Petero Nkurunziza wahoze ayobora iki gihugu cy'u Burundi, uyu mudamu rero we yakomeje kugenda agaragaza yuko doctrine za Perezida Evaristo Ndayishimiye n'imiyoborere atabyumva, ni nako gusaba abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi yuko bakigaragambye kugira ngo bamagane ubutegetsi bubi bwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ariko bikavuga yuko uyu mudamu nubwo bwose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Neva, ni inshuti y'akadasohoka ya Reverien Ndikuriyo, ni inshuti y'akadasohoka ya Prime Niyongabo, kuko n'ubundi aba banyepolitike basanzwe barakoranye n'umugabo we cyangwa se n'uwahoze ari umugabo we ariwe Petero Nkurunziza. N'uyu Perezida Neva murabizi neza ko yarasanzwe akuriye cyangwa se ari mu nzego nkuru za gisirikare hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari n'inshuti y'akadasohoka ya Perezida Nkurunziza. Ariko izi saha bikavuga yuko ariwe urimo uragenda agaragara mu bugambanyi bw'igihugu, by'umwihariko harimo no kuba ashinzwa kuba igisirikare cy'igihugu yaramaze kugenda agihindura cyane, agihindurira gahunda. Intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko intambara M23 ihanganyemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, benshi baravuga yuko mumwe mu bantu iyi ntambara ishobora kuza gusiga ubutegetsi bwe buhungabanye ndetse anatakaje igikundiro mu baturage, harimo n'uyu Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga yuko atazongera no guhabwa umwanya wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi kuri manda ye ya gatatu. Abavuga yuko rero haba harimo haragenda hategurwa kudeta, benshi baravuga bati nta mezi make yasigaye n'ubundi kugira ngo aya matora abe, tureke Perezida Neva n'umwaka umwe asigaje akuyobora, twebwe tuzakora amahitamo abereye abarundi. Ariko benshi nanone bafite impungenge yuko aha muri iki gihugu cy'u Burundi hashobora kuzaduka imvururu zitewe n'amatora cyangwa se n'ibizaba byavuye mu matora bitazigera byumvikanaho n'abantu bamwe na bamwe. Nshuti bavandimwe, ngira ngo turaza kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, turebe deployment zikomeje kugenda zumvikana cyangwa se zigaragara mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse turebe uyu mugabo usanzwe ayobora batayo cyangwa se ariwe mugaba mukuru ushinzwe bataliyani z'iki gihugu cy'u Burundi, yitwa Zenobe Niyonzima.
uyu nguyu Brigadier General Zenobe Niyonzima ni umwe mu basirikare mu by'ukuri bagaragaza yuko nabo badashyigikiye doctrine z'uyu mugabo Prime Niyongabo ushaka kwigumura ku mukuru w'igihugu. Benshi bakavuga bati n'ubundi uyu mugabo Prime Niyongabo nawe ubuzima bwe bushobora kuzarangira nk'ubwa uyu mugabo Adolphe Nshimiyimana wari ufite ipeti rya Lieutenant General hano muri iki gisirikare cy'u Burundi, cyangwa se ubuzima bwe bukaba bwasoza nk'ubwa Godefroid Niyombare wagerageje gukora coup d'etat umwaka 2015 ariko nyamureka we akagerageza guhunga igihugu, nubwo bwose mugenzi we Adolphe Nshimiyimana bitigeze bimuhira, we yaje kwicwa n'ubutegetsi bw'iki gisirikare cy'u Burundi. Aha rero bikagaragaza yuko mu gihe Prime Niyongabo yakomeza uyu muyorongo wa opposition wo kutumva ibyo Perezida Neva avuga cyangwa se wo kudashyira mu bikorwa ibyo umukuru w'igihugu ategetse, ibi ngibi nyamuneka bizahita biba akaga gakomeye cyane, ndetse benshi baravuga yuko umugabo bita Ndikuriyo ndetse n'umugabo Prime Niyongabo ari abagabo bagomba kwicara bakarya bari menge, kuko isaha n'isaha ibintu byabahindukana. Perezida Neva niwe ufite inkota icyaye yo kuyobora igihugu cy'u Burundi, mu gihe rero yaba agiye kubona agiye kuvangirwa biragaragara yuko agomba kwifashisha ibyo itegeko nshinga rimutegeka kugira ngo akomeze ayobore iki gihugu cy'abavandimwe babashinga ntahe. Indi ntambara ikomeye cyane iri muri biro politike by'umwihariko ariko ishinzwe ikijyanye n'ubukungu, aho umugabo bita nka Arendi Kumana, Dr Arendi Kumana usanzwe ari umushikiranganje ushinzwe cyangwa se uzijejwe kuyobora igisata kijyanye n'ubukungu, ubwo yatakaga yuko mu by'ukuri yaba arimo arashaka kugirirwa nabi. Amakuru yaje kujya hagaragara yuko mu by'ukuri iyi dossier yaba irimo umugabo bita Prime Niyongabo ndetse na Reverien Ndikuriyo. Perezida Neva rero biravuga yuko yahagurukiye guhangana n'ibi bifi binini bisanzwe biri muri CNDD FDD, nubwo bwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we agaragaza yuko mu by'ukuri nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Benshi mu badede baramushinza kukuba umutungo w'igihugu umwe awukoresha atabahaye, nyuma yuko hari amahoteli akomeye cyane akomeje kubakwa i Bujumbura ari muri UPI ye cyangwa se ari mu mazina ye, n'ibindi bikorwa bitandukanye bivuga yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu azaba atakiyobora iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigaragara yuko icyizere cye ndetse n'urukundo afitiwe n'abaturage rwakomeje kugenda rukatuka, uyu mugabo noneho yazifashisha uwo mutungo yaba yaragiye abona kugira ngo abashe kuba yabaho, by'umwihariko atari muri opposition politique. Ikindi kandi Perezida Neva afite ubwoba bw'uko ari busige umugabo nka Reverien Ndikuriyo na Prime Niyongabo muri iki gihugu aribo bafite inkoni y'ubuyobozi, mu gihe we azaba atakarijwe icyizere n'abaturage. Ibi rero Perezida Neva yabireba akabibura, akahita avuga ati nyamuneka nanjye ndakora ibishoboka byose nk'umuyobozi, ndakora ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse akabahagariye iyo bita Seni cyangwa se urwego rushinzwe ubutasi muri iki gihugu cy'u Burundi, yitwa Ildefonse Habarurema. Uyu mugabo nawe muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. Hari amakuru ari kuvugwa yuko uyu bita Diomede Ndegeya yaba ashobora kuza gusimbura uyu mugabo Prime Niyongabo, bigaragaza yuko akomeje kugenda avuguruza ibitekerezo bya Perezida Evaristo Ndayishimiye, ndetse aho bivugwa yuko akomeje kugenda asuzugura cyangwa se adashyira mu bikorwa amwe mu mategeko umukuru w'igihugu cy'u Burundi arimo aragenda ategeka. Ariko benshi mu basesenguzi basanzwe bamenyereye iyi politike y'iki gihugu cy'u Burundi bakabona yuko mu gihe Perezida Neva yakwikuraho partnership n'uyu mugabo Ndikuriyo, uyu mugabo Prime Niyongabo mu by'ukuri ryaba rikosa rikomeye cyane, kuko ntago yakifasha abagabo nka Prime nka ba Reverien Ndikuriyo. Bigaragara yuko mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda basa naho bashaka kwigumura kuri CNDD FDD, hakaba abagabo nka ba Agatorwa Saka. Ni mu byibuke neza yuko mu by'ukuri uyu mugabo mu by'ukuri uhagarariye ingabo cyangwa se uyu mugabo mukuru w'ingabo z'u Burundi Prime Niyongabo, uruhare rwe mu by'ukuri mu bihe bitandukanye akomeje kugenda agira muri iki gisirikare cy'u Burundi. Turaza kugenda muri uyu mwandiko wacu turi buze kugenda cyangwa se uraza kudukurura tuze kugaruka 2015 turebe umugabo bita Godefroid Niyombare, aho bikivugwa yuko n'ubundi agifite umugambi wo kuza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nubwo bwose Perezida Evaristo Ndayishimiye yamaze kugenda amwagiriza ibyaha bitandukanye birimo no gukora coup d'etat yakoze igapfuba. Ariko hakaba na mugenzi we Adolphe Nshimiyimana wari ufite peti rya Brigadier General, we yaguye muri urugamba cyangwa se yaguye muri iyi myigaragambyo n'imyivumbagatanyo yabaye umwaka wa 2015. Turaza kugenda tugaruka muri aba bagabo, aho bivuga yuko byamaze kugenda bimenyekana yuko Prime Niyongabo yaba afitanye umubano wihariye n'uyu mugabo Godefroid Niyombare. Ari naho muri uyu mwandiko hari buze kuzamo umugabo bita Reverien Ndikuriyo wamaze kugenda asezerera Perezida Evaristo Ndayishimiye ku mwanya wo kuba Secretary General cyangwa se General Secretary muri CNDD FDD. Ibyo byose rero bifite aho bihuriye
n'isezera ry'uyu mugabo bivugwa yuko mu by'ukuri we isaha n'isaha mwakumva aje gutabwa muri yombi, kuko arashyirwa mu mwandiko muri ba bagabo cyangwa se ba bayobozi bakuru bo muri CNDD FDD batse igiturire cyangwa se bashatse gusinyisha uyu mugabo Arendi Kumana cyangwa se uyu ministre ushinzwe imari n'igenamigambi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yitwa n'umushikiranganje ujejwe imari n'igenamigambi yitwa Arendi Kumana. Biravugwa yuko rero muri uwo mwandiko uyu mugabo arimo, mu byumve neza, uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda ashyirwa muri uyu mwandiko, ariko kese ikamufatana n'umugabo bita Prime Niyongabo. Ni nayo mpamvu natangiye aya makuru mbabwira yuko mu by'ukuri uyu mugabo usa naho yungirije Prime Niyongabo ashobora kuza gufata inkoni y'ubutware, ari naho benshi mu basesenguzi baje kugenda bagaragaza yuko ryaba ari ikosa rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba agiye gukora. Uyu mugabo bita Diomede Ndegeya, Brigadier General Diomede Ndegeya, nawe ni umusirikare ukomeye cyane muri iki gisirikare cy'u Burundi, ndetse umusirikare w'inararibonye. Benshi banavuga yuko mu gihe President Neva yamugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, nubwo bwose atakakitinga nk'uko uyu mugabo Prime Niyongabo abigenza, ariko yagerageza kubikora, ariko ryaba ari ikosa rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba akoze mu gihe yaba yirukanye cyangwa se yaba yikijije abagabo barimo Prime Niyongabo ndetse barimo na Reverien Ndikuriyo, kuko nibo bakomeje kugenda bamuherekeza mu nzira ya politike kugera abaye perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo rero nawe arareba akabona yuko kugira ngo yongere yigarurire imitima y'abarundi yamaze kugenda isa naho irarikira cyangwa se igarukira aba bagabo ariyo Prime Niyongabo ndetse na Reverien Ndikuriyo, nuko agomba gukora igishoboka cyose aba bagabo akabashakaho impamvu cyangwa se akaba yabagirizwa cyangwa yabashinza ibyaha bitandukanye byatuma bajya mu nzego zishinzwe cyangwa se mu manza, cyangwa se tuvuge bajya mu nzego zishinzwe z'ubutabera. Mu gihe bagereye mu nzego z'ubutabera byaba ariyo nzira nziza yo kuba abikuyeho kugira ngo akomeze inzira ya politike, ndetse arebe ko yakongera kugarura popularite yamaze gutakara, by'umwihariko arebe ko azatorwa mu mwaka wa 2027. ngira ngo abo bagabo turaza kugenda tubagarukaho turebe ibyabo ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa, ariko nanone turaza kugenda tureba abagabo barimo Emmanuel Haringanji. Emmanuel Haringanji afite ipeti rya Brigadier General mu gisirikare cy'u Burundi, nawe wamaze kugenda ahabwa ingabo yuko agomba kuzerekeza mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane yuko ari umuyobozi wa batayo. Uyu nguyu Emmanuel Haringanji mu by'ukuri uyu nguyu asanzwe ashinzwe discipline n'imyitwarire mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse akaba ari nawe wahawe misiyo ikomeye cyane yo kujyana ingabo hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariwe uyoboye ingabo z'abarundi. Nubwo bwose akomeje kugenda agaragaza yuko imbogamizi zikiri nyinshi, President Neva yaritsize aravuga ati bajye muri Kongo bajye kurwana. Ibyo byo nibyo amaze kugenda yerura. Andi makuru ngira ngo turi buze kugenda tugarukaho nshuti bavandimwe, mudukunde tuza kugenda tureba undi mugore cyangwa se undi mudamu uri kugaruka mu madosiye akomeye hano muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse hari n'amakuru avuga yuko urugo rwiwe ruherereye hariya i Bujumbura rwamaze kugenda rugotwa. Ni nyina cyangwa se abyara umuhungu bita witwa Willy Nkurunziza, cyangwa se umuhungu wa Petero Nkurunziza usanzwe afite ipeti rya ni majoro ni kapiteni, oya ntagararigeraho, afite ipeti rya ntago biri kuza neza, ariko uyu muhungu wa Petero Nkurunziza hamwe na nyina biravugwa yuko President Neva ari kubacungira hafi. Ngira ngo uyu mutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, uyu rero yamaze kugenda agaragaza yuko abaturage b'abarundi bakimufitiye icyizere, kandi mu by'ukuri ingoma y'umugabo wiwe ikaba yaragenze neza, rero yuko ashobora kuba yakongera kugaruka mbere cyane muri CNDD FDD kugera no ku rwego rwo kuba yakiyamamaza akaba yatorwa nk'umuperezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Aha rero ibi byahise bituma dukurikije dosiye zirimo ziraregwamo aba bantu cyangwa se imikoranire y'aba bantu mu ibanga rikomeye cyane, biragaragaza yuko President Neva abantu asigaje ni abagabo nka Bambaye Haga bamuvugira, ndetse n'abandi bayobozi bakuru benshi bagaragaza yuko bari ku murongo we kubera ko President Neva abatamika cyangwa se afite ibyabaha. Ikindi kintu President Neva ashobora kuza gupfa n'aba basirikare ndetse n'abayobozi bakuru muri CNDD FDD na amafaranga y'inzahabu zacurujwe hirya no hino ku isi, ubwo iki gihugu cy'u Burundi ngira ngo murabizi neza yuko kimaze kuba ubukombe mu kugira ubutare. President Neva murabizi neza yuko zahabu za tungsten n'andi mabuye agiye atandukanye arimo
amakorta ya za satelite, ayo mabuye yose ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi yarabonetse, ariko perezida Neva agashinzwa yuko hari igice cy'amafaranga yaba amaze kugenda yigwizaho, cyane cyane yuko hari n'amahoteli yuzuye hariya i Bujumbura yamaze kugenda agaragara yuko ari ay'umukuru w'igihugu, nyuma yuko akomeje kugenda atakaza ibyiringiro by'uko azongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kiri mu badede, ndetse ari nabyo byatumye umugabo nka Reverien Ndikuriyo yigumura kuri perezida Neva, nawe akagaragaza yuko afite ubushobozi bwo kuba yajya kuba perezida cyangwa yakiyamamaza akaba perezida. Niyo mpamvu muri kumva perezida Neva avuga agategeka umugabo bita Lieutenant General Prime Niyongabo ngo yohereze ingabo ku butaka bwa Kongo, bikagaragara yuko Niyongabo bitewe n'uburyo abasirikare bagiye bamupfana ndetse n'ibibazo bakomeje kugenda bagira n'imishahara yabo, Niyongabo akabyanga. Uyu mugabo rero bashyizeho bita Diomed, uyu mugabo asanzwe ari nararibonye muri iki gisirikare cy'u Burundi, ariko nyamuneka ntago bigaragara yuko yazakitinga cyangwa se yazakora ku rwego uyu mugabo Prime Niyongabo yakoze. Hari abitwaza ati Prime Niyongabo perezida Neva yamubereye pare mu bukwe bwiwe, nyamuneka nawe arabizi neza yuko amarira y'abasirikare bari kugwa ku butaka bwa Kongo ndetse n'imiryango yabo itari kubona impozamarira mu gihe ibiziga by'abasirikare babo biri kuzimirira muri Kongo ndetse n'ibishyingurwe. Ibi rero bigatuma uyu mugabo ngo ni Prime Niyongabo yemera kuba yakigumura ku butegetsi bwa perezida Neva, ariko nyamuneka akaba yakumvikana n'abasirikare. Ngira ngo mubyumve neza ibibazo biri muri iki gihugu cy'u Burundi ni ibibazo bitoroshye habe na gatoya.